Inkundla telivela kangwane taqala ke kusebenza ke ngeminyaka wanga1978 tisukunyiswa inkosi Sobhuza wesibili. Labasitshela ke umlando bayasatisa ukuthi atizange ke tavele tasukuma taba kunenombolo letingiyo namuhla njengoba ke sesathi ukuthi namuhla tingemashumi ke lasihlanu nemfica 59 wetinkhundla. Labo bebakhona itolo bayaphawula ukuthi tike taba ke lishumi nakubili taba ke ngemashumi ke lamabili taba ke ngemashumi lamane taba ke ngemashumi lasihlanu nesihlanu 55 lokhu ke nomhla sesitati ke tingemashumi ke lasihlanu nemfica 59. Kusemgomeni wahulumende ke Maswati ukuthi letinkhundla tingeteke hayi ngoba kumbe konyiswa ke inombolo kodwa ke umgomo wato ukuthi ke kunciphiswa ke imingcele yetinkhundla letinkhulu letinebantu labanengi kude ke bantu bakwati ke kuthola ke lusito thutane. Ngileso ke sifiso sahulumende lolo sito lungafaka ekhathi ke tikolo kungafaka ekhathi ke tibhedlela kungafaka ekhathi ke mahhovisi lapho abantu bathola khona ke lusito lolufaka ekhathi ke emaphepha ebuve certificate tekutalwa tekufa nalokunye. Kungako ke namuhla sitawukhulumisa ke indzaba yenkundla lensha lekuyinkhundla yakumethula lekuyinkhundla lebekhona ke kokucala abantu bakhona labangaphasi ke kwalenkundla bangenela ke likhetho kokucala ngeminyaka wanga2018. Lena nkundla inkundla yakumethula lelapha ke esifundeni ke saseshiselweni ngetulu kwendzaba imbulungwane eceleni ke kwenzawo liyatwenga ukuthi ke kukaBhambada iphindze ke sonzelane lenzawo liyatwenga ukuthi ke kumashaya ekhathi lilunga leParliament lelenkundla ngumhlonishwa Derek Masuku lophindze ke abe lilunga lekucala ke ngca kuyo ke lenkundla njengoba ke sesivedile ukuthi inkundla lensha lecala ke kuba ke nelunga leParliament njengoba ke ingenele ke likhetho kokucala eminyakeni wanga2018. Anginivusele Maswati lamahle libito lami ngingiJohn Perez ngingimethuli waloluhlelo noma ke ngingumqhubi noma ngimethuli vele waloluhlelo Sive Siyatfutfuka lokuhlelo lokukhulumisa ke intuthuko leyenteka ke etinkhundleni ke letonke mashumi ke lasihlanu nemfica kuleli 55. Inkundla yesithathu ke sicale ke kutivakashela letinkhundla Maswati lamahle njengoba ke niyawukhumbula ukuthi siyele ehukwini sabona imisebenzi emihle leyentekako lapho khona ke uhulumende sakakhipha ke imali engemashumi ke letigidi letingemashumi ke lamabili nesihlanu 25 million kusukumisa imisebenzi yentuthuko emabloho tikolo nalokunye. Evikini eliphelile besikade silapha ke enkundleni yasemhlambanyathi nakhona imisebenzi lemihle lemangalisako emabloho akanokusho naletinye nje takhiwe uhulumende lakade isukumisile imali kayichithile uhulumende kuleyanzawo ngo19 million emalangeni. Namuhla ke sifuna ke kubuka indzawo yalapha noma ke inkundla yakumethula sibuke lokuthi ngimiphi lemisebenzi ihulumende lakayendile kodwa kungaba mnanzi nje kuyati lenkundla bubani takhamuti letikule nkundla letisembusweni kuhulumende yethe kanjani futhi ke lenkundla yakumethula kuze kuthi Maswati ayati ayilandzelela atawubona nemisebenzi yayo mase singena kiyo. Inkundla yethu lokuthi kuthiwe ngumethula kusho ukuthi kwakunemuntu abakhile kuleya ndawo kungumethula. Ngako ke ngokuthi kunantshingila nabani navele bantu kwase kuthiwa ke yakhiwa ngumethula le kusukuba ngumethula ligama layo lenkundla. Banenge kakhulu abakhulu kule nkundla le yakumethula ngoba na DPM babeMasuku ngwakhona la nelijaji lelikhulu Maphalala ngwakhona la kule nkundla. Bana babeke Nzameya naye soshonile naye abengwakhona la kule nkundla. Kunabo babe Simelane bomnguni lapha ngibakhona la kule nkundla nabo. Lenkundla yakumethula inemiphakathi lesikhombisa lefaka ekhathi Njingila, Mthonga, Velebantu, Kaliba, Nzameya, Gasa kanye naNgalaneni. Sive lesingephansi kwalenkundla yakumethula sibalelwa etinkulungwaneni letilishumi 10,000 njengoba yahleshulwa enkundleni yasesandleni lebekubonakalisa ukuthi beyinkulu kakhulu.
Lesive senkundla yakuMETFULA njengoba ke sesivile sinebantu ke labangetulu kwetinkulungwane letilishumi noma ke labalinganiselwa kwetinkulungwane letilishumi. Lesive lesi itolo besingaphansi ke kwenkundla yasesandleni nasengudzeni. Babe seke bayabuya baba nenkundla yabo njengoba ke bangeneleke ukhetho kokucala ngeminyaka wanga-2018 ngaphasi kwayo lena nkundla. Imisebenzi ke intuthuko uhulumende lesekubonakala ayisukumisile nje ifika lena nkundla ibalelwa ke etikithini letingemashumi ke lamabili nakunye 21 million emalangeni. Ikakhulukazi lemisebenzi ifaka ekhathi kufaka emanti lahlobile kusukumisa bogesi kunaka tikolwa nekwakha kabusha ke tikolwa nemigwaco. Sitawucala ke masibuka lemisebenzi yakhona ke kuMETFULA. Sibuka ke umsebenzi wemanti lahlobile lebe kuyinkinga kakhulu kuleya ndzawo lapho khona uhulumende asukumise ke umsebenzi weMtamane Water Supply Project lo sukunyiswe ngile Sive wase uhulumende ke ufaka ke letimali tekusukumisa. Kulo msebenzi wekulethela lesive emanti lahlobile kule nkundla yakuMETFULA, uhulumende ufake imali lengu-2 million emalangeni lokungumsebenzi lozuzise Sive etigodzini letisihlanu lokufaka ekhatsi eJerusalema, Dzakasini, Mahambehlala, Ndumisweni 1 and 2, Matsheni, Hoho naseNkonjane. Sive lesizuzile kuwo lo msebenzi sibalelwa emakhulwini lasiphohlongo nemashumi lasiphohlongo 880 ngekusho kwasihlalo welikomidi leMtamane Water Supply Petros Dlamini. Sibonga kakhulu ukuthi basemukele isicelo sethu njengoba vele sasikhala njengoba yathemba ukuthi ndoba nalapha la nisuka khona nje etipini sasivele sikhala sakhala nabo labadala labale ka-micro basho cha siyaniva isicelo senu njengoba selusakhiwe liselakhiwe nelithange lethu liphelile. Siyabonga nje kakhulu impela kakhulu usisitile uhulumende kanye nayo UNICEF na-micro. Uhulumende wakhele lesive sale nkundla yakuMETFULA libloho letimoto lelibita 2,800,000 emalangeni. Sive lesitozuza ekulisebenziseni sibalelwa ku-1,500. Lesisetindzaweni letifaka ekhatsi engololweni nasehosiya. Elibholo lesita ngokuthi sinebantwana lapha bahamba lapha lahona bafunda lapha ngeShedzakasini. Abanye abafunda la ngetulo eNyuveni labahamba khona la tulo eNdzabeni. Lokunye ke lesisita ngako kunesibhedlela ngetulo lesidzinga ukuthi labantu labahamba la bakhuphuke khona lana. Lapha bekhathi kunale kude leblo bekumadima lokuhamba la Nzaneni. Ngoba kakhulu nje makusho khona labagulako. Bekuba madima sesitawusuka la batawusuka la ngoba besichashe imoto sisuke nabo lapha sojika le kaMlamula ngiyabona ubonile nawe nje mphathi siyojika kamashaya ekhathi siphinde sisuke lapho sibuye side la Nyeveni nje nayo latulo nayo mawubuka nje latulo kuneNyeveni lapha nje. Ngiko lesikusho ukuthi Nkosi yami siyabonga nje kakhulu kunangizele bakahulumende ukuthi basakhele lebloho.
Lokuthokotisako ngale misebenzi yentuthuko lesiyibonako ke kule miphakathi naleti inkundla lesikhulumisako njenga kule nkundla yakumethula lomuhla kwekuthi siyathi kwekuthi ngo micro projects athunywe ke nguhulumende ngaphasi kwelitiko ke letemisebenzi yekuhlela umnotho nentuthuko eveni la Kangwane iMinistry of Economic Planning and Development. Kodwa ke lesikunaka kakhulu kwekuthi lite kuya micro projects letindzaweni lemisebenzi isukunyiswa ngile Sive lana kule ndzawo njengoba ke sesiva ke bosihlalo bale misebenzi ngekwehlukana bachaza kwekuthi bacalephi ke babuthana ndzawonye basive emphakathini bayiphakamise le misebenzi igcina ke ifike enkundleni ikhulunyiswe khona ize ke igcina ke ihambe ngalawo ma structures yenze ku regional administrator ize iyofika lapho khona ke micro projects ekabuka lokuthi yini lethengakwentiwa hamba yewonke ama feasibility studies ngiloko lokuhle lesikubona ke kuvela ukuthi le Sive si hands on yebo uhulumende uyatifaka imali kodwa le Sive siyabonakala sibuthene sihlala sithi singayiletha njani intuthuko bese uhulumende ukhipha ke imali te ku implement lawo ma projects le Sive lesithi sinesidingo salawo ma projects lawo sibona na i project yemandi nje lenkulu lana uhulumende lapho khona akhiphe ke imali ngo 2 million emalangeni ne low level crossing bridge lekuthi indzaba lebethi kade ihlupha kakhulu naleyo low level crossing bridge uhulumende ke ukhiphe ke imali engetulu kwa 2 million emalangeni you can see the amount of money that government is spending just to implement projects at community level just to make sure that tidzingo temaswati tiyahlangabeteka kuleyo mimango kuleyo miphakathi ikhule ke leyo nkundla ikhona kuletha ke lusito emaswatini. Ngakulokunye uhulumende usekele balimi bakule nkundla ngekubakhela sakhiwo sendlu yabo madibhane phecelezi i-veterinary office khona kaBhambada madutane nenkundla. Lesakhiwo sibite imali lengu 1.2 million emalangeni. Kuyavela ukuthi bafuyi kule nkundla bebahlupheka kakhulu kangange ukuthi bebahamba sigaba lesithe nabayopopolelwa imfuyo yabo. Singabonga kakhulu kuhulumende ngekusigcina asakhelele ihhovisi besinele ihhovisi lelincane lingakhoni ukuthi si-accommodate bafuyi bethu emapasi kuze sibabhalele emapasi besibabhalela bebabhala enhlangano babhala eSluthe babhala nakahlathi la cishe kudutane khona la kungishiselo khona siye bese sacela ke basakhela leli khudlwana nyalo bese sikhona sesiyakhona kubhala emapasi etinkomo sibafakele tinkomo emshinini bangabe bagibela baya eSluthe ehlathi onhlangano. Singabonga kakhulu kuhulumende sibonge singacethi ngekuthi bantu labadzala sebayakhona kusondzela babhalela pasi kombulungwane nabo futhi labantu labangbulungwane lesicishe station dikubo siyabati bona ngoba lipasi nyalo libhalwa ngumnikati wesibaya thine siyakwati noma abe uyagula noma ngabe ulonjani siyakhona bese sine siyakwentela ngokuthi thine sikwati khona la edibhini kani uma ufika kahlathi inhlangano sihluthe ungeke ukhone bafuna umnini sibaya ngako ke sibonga kakhulu nje kuhulumende kule ntuthuko lasasonzetele yona kulabantu labang 1462 laba serviswa kule station lesi sambulungwane. Ngekusho kwemnumzane Thamsanqa Dludlu lokungumcilongo wetilwane phecelezi i-veterinary health inspector kule ndzawo losasebenze iminyaka lesihlanu uthi le Sive sakule nkundla besihlupheka kakhulu nasifuna kupotshelelwa tilwane tabo nobe kutesula kangange ukuthi bebahamba sigaba lesithi nabayofuna usito lokufaka ekhathi kusebenzisa emahhovisi etilwane lasenhlangano Hluthi nakahlathi. Dludlu uthumisa kakhulu uhulumende ngalolu sito lokwakhelwa ngobe uthi bebasolo basebenzisa lesinye sakhiwo lesincane lesikule ndzawo naso lebe singekho esimeni lesikahle. Dludlu uncusa sona Sive sakule nkundla nemaciniselo ukuthi silisebenzise leli hhovisi lakavet ngobe uthi yonke imishina yekucwaninga dona tilwane isecophelelweni lelisetulu.
Izinkomo letizuza kulo tibalelwa etinkulungwaneni letisitfupha nemashumi lasitfupha 6,600 kanti timbuti-ke tona tibalelwa emakhulwini layimfica 900. Ngekusho kwasihlalo welikomidi waleli dibhi ngwanya Hlatshwa uthi imiphakathi lezuze kakhulu kulo ngunayi lemitaphu lefaka ekhatsi Ntshingila, Mthonga na Velebantu. Uhulumende sibonga kakhulu, siswele nemlomo nje wokubonga ngoba sibalimi lamuhla imfuyo yethu seyiphatheke kahle. Cha lizasiza ngcono leli ngokuthi nje nemvula ayisangeni lapha kulo, selakhekile, selifulelwe linemathayela, ludaka lusangeni lapha. So lungena nangabe lungena ney'nkomo. Kanti kuleli ade sinalo lelidala nalina bekuvele kugcwale lodaka. Hulumende uphindze wasekela lenkundla yakuMETFULA ngekwakha libloho letinyawo pheceleti i-footbridge lelibite imali letinkulungwane letingemashumi lasitfupha 600,000 emalangeni. Sive lesizuza kulo singemakhulu layimfica nemashumi layimfica 990 kulandzela kutsi kunemakhaya langemakhulu lamabili 200 kulesigodi saseMhlathuze nasemadwaleni. Siyabonga kakhulu nje kuhulumende. Uhulumende sisitile kutebetebe kakhulu ngoba ngisho nalabo akhubatekile nyalo bayakhona kwewela. Thina nje ngebuningi bethu sibonga kakhulu ngoba sinezibhedlela tingasheya, imiphakathi ingasheya, tikolwa tingasheya. Abantu abesikolo bazuzile ngoba nalinile ukugcwala umfula kungakhona kwewela. Abantu abesikolo ke ngale ngene kuphela liviki solo kungayiwa esikolweni ngendaba yokugcwala kwalomfula. Mhlanga uthi lesicanco sithethe tinyanga letisihlanu nje kusakha futhi sesitosita kakhulu nebantwana besikole njengoba uthi nakugcwele umfula uMhlathuze bebengakhona kuya etikolweni. Uthi tikolo letizuza kakhulu kulo tifaka ekhatsi iTshendlovu, Jerusalema, Holy Family neVelebantu. Ngakulokunye lomunye wetakhamiti lotiphilisa ngekudvweba tinhlanti kulomfula uMhlathuze, Sifiso Nhlabathi naye ucumisa hulumende ngalolusito. Uthi kukaningi sive sihlupheka nakugcwele lomfula. Nyalo losekukanje umntwana noma umthuma kasesabi kuyowela emfuleni, uyayathi cha Nkosi yami ngiyabonga ngoba sengibonile kuhambeka kahle. Baqale bawesaba vele uTebetebe, basibotebetebe labaningi sebababonile bathi tefe lona bamkhanzisa uqinile wakheke kahle. Abantwana nje bahamba bagijima nelibhala uyawela nje umntwana, ngabekisa njengananga uyananga lokungathi ushuba umhlaba la uyalifuqa nje libhala welele ngesheya sekumnanzi. Phinze noma baya esikolweni, isikolo nje la kune Holy Family le kuneTshendlovu ngala sekulikhuni ukuthi bangesuka bayohamba le baphinze badibana lomfula nyalo babuya bawelela bahambe bayoze bayofika esikolweni. Ngike ngaveta amaswahla amahle ke ekuqaleni kwalohlelo ukuthi inkundla yeqala lesayikhulumisa la kwinkundla yasehukweni lapho kwavela khona ukuthi uhulumende ke uchithe ke imali lengo 21 million emalangeni kule financial year ya 2020-2021 lekuyimali uhulumende lakayikhiphe ke kusukumisa ama projects entuthuko. Siwabonile ngekwehlukana lawo ama projects nekuva nje sive sikhulumisa ukuthokoda nebulukhuni bebukhona itolo angakho lawo ama projects lawo kusijabulela leso sive mase ubona le implementation noma ke le fruition yalawo
projects lawo lafaka ekhathi ke manje bogesi nalokunye evikini eliphelile sikhulumise ke inkundla yasemhlambanyasi lapho khona nahulumende akhiphe ke imali lengu 19 million kusukumisa almost the same type of project ngemanje lahlobile bogesi kune project lesayibona lapho khona ke banifana neSive besukwela kabuhlungu kulelinye ke libloho sihamba ngetintsambo wase kuyafika uhulumende wakhakela ibloho lemali lengathink ibita lena ke ku 7 to 8 million emalangeni kulibloho lelicinile namuhla besibuka inkundla yakumethula siveta ke ukuthi lemisebenzi yonke lena lesiyibonile kuleli hlelo naleminye kumbe lesingakakhoni kuyiveta ngaphansi kwenkundla yakumethula kuyinkundla lensha uhulumende ke kule financial year ukhiphe ke imali lengu 23 million emalangeni lena misebenzi ifaka ekhathi ke imisebenzi yemabloho lamathe nalawa leswabita ngekuthi ngema low level crossing bridge kwakhiwe ke ema classrooms esikoleni lapho khona ke bantwana bangakhona ke kufunza kahle kwakhiwe ke ema classrooms lamane kubenefita ke bantwana labangetulu kwemakhulu lamabili uyadibuta ukuthi itolo ngabe benjani impilo angakakhiwa lama structures lawa evikini lelitako maswathi lamahle sitabeke sibuka ke inkundla lensha futhi lekuyinkundla yalapha ke esiphocosini lengaphasi ke kwesifunza ke sakamanzini kubuka imisebenzi yentuthuko nekuthi Sive sakhona ke sisitakala ke kanjani sitawuthi hamba doding u59 maswathi lamahle letinkundla njengoba sisho evikini lelitako senda inkundla yesine umuntu ke uyaluhamba live alicethe atibone letinkundla awakhulumise emaswati ababone bobucopho netindvuna tetinkundla nalabo sihlalo nabo mabhalane baletinkundla lesibakhulumisako labenta umsebenzi lomuhle kuletinkundla sitabeke silapho maswati lamahle evikini lelitako lihlelo lingena ke ngabo lesine nga 8:30 kusihlwa bese ke luyaphindwa ke ekuseni ngabo lesihlanu ngensimbi yemfica ekuseni libito lami maswati lamahle ngingu John Perez bengethulela lo hlelo siyabonana ke evikini lelitako siphilile nisale kahle.